wajau itwadaho shahe parti serse mtukufu waziri wadhaminishiwa umsumu wa taifa, tukufu vice-président de l'Assemblée nationale, tukufu ancien vice-président wa Assemblée nationale Dr. Maulana Sharif, watukufu madepite wajhinyi tukufu yahe depute ulozo wahelejera la mahame na baku, tukufu mwanzishi jimla wahe ledaho la mdoju, watukufu mawasiri mwabira wajhinyi tukufu yahe twadaho parti serse harmali bafula mahame baku Dr. Mohamed Shatour Badawi, watukufu madirektori kao domlio banu maprefet wahe mabavyo maili madhamana makonseye kao ngabe wajhi tukufu wahe conseil diplomatique shawajau na conseiller Munir ikao waondo wajomba wa lozao harmoshulinu, watukufu na mtukuzao ni hesa daraja za hanyo daraja za madirektori maprefet mawaziri maamera, watukufu hesa daraja za hanyo nyikamilifu ranziwa ume washe abenge ngamjoka radhi ni mtoseni nambie assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ngamjoka razi kwezi raharaja kara ni sebarnamaj share shelizem na rungu au kaya wazee watu warambia ukaya haina shughuli joka uvaha abo lazima yoto shiwariwa ni wazee watu joporon waipanga wayonesa zefalikiza hayo ge wakati ilawe janionze yonde maana ukai secretary national yahe parti serse ikakwa jafanya zinule abo joka watawedira yonde maana waonesa ya ukaya waonesa barnamaj ya mjia harumwe mabav ili washware namna lazima wajiprepare hawadafanya anniversaire ya 2 ans ya hema hamili ya mheshimiwa al-Imam Azali Uthman Banher. Abenge watukufu kanzari ya shelezize shelo wananyasi wa humnyanya ya ukaya eka rija leo rija shwarani daho mongoni wema laho yaho wajomba wenye shulini mtukufu depute yabo karjatawe dira karjatawa zefaliki heyo le namna ya panga shughuli jokaba shanga mjuwao ya uka le bavu lahma hamengonku ilo bavu yaonde mabavu ilo bavu mongoni wema bavu shiemba shiiti shau prepare na unhansi ya siasa ya himwa daula al-Imam Azali Uthman Banher. Abarka msare shaleze ya ukayanga bu wadu kojo abonesa ya ukaya banuri sofara ndani banu pajaja weji banuri kabjarishwa na ushiwara abo barondo wajomba barondo wabara wajao nina mnalangu kondo lazima ushiwara nge wajomba abenge kwezi watu nabdoka radhi ni mnikeni badama kitindi ikao ndo ya bahara shughulinu lejogulwa kalmati shukra wa mwejani mwananyasi directeur Salim Machio ila wayabo conseiller diplomatique wala isi ujonesa eza fikra kujuma hizo ikondo za rehatiba redunga mjomba ulozo nyeshughulinu mju wao ndio ichorenga yaonese maksada mshizi muhimu ikao yakawiparaba amwishi ya mahame kwa uju farada kawa sana ndio dalili yao ni yoredio aweke waziri kuzungumza ya watu wakati kufanya mgao wa kidogo singa sunu na kukaribisha
cabinet wa ministre des Finances avant kumbuatu kumule saida kwezi monsieur le notable Idi Amin ikawo wende anikum haruma wune ukaza njendo kuzetenguleni simisio abantu n'wandu wa mahame n'wandu wa banku ikaribise mtukufu secrétaire général wa parti CRC uharimwe bavu ya mahame bavu ya hembanku sha ikamdungurongo mrutodo cha mnangubu kwezi monsieur le directeur de cabinet sambionu hambiokaya uharimo silamu rungombili bahi deza pasa wandu wazifanye na hizo kabata wandu waparomba tijao engo ya mwandu kwandu bisuza jizima harima mji yeleji la he Amina he Juma yandu so kaunti pia wamba Amina izadunga abo ni mdoto ni masula he hai iza saya ngamjwao kaya uharumwe dunia iriki ya corona virus corona hiyo kejajo jowanani dunia ke hunu komori toka bai paswa hunu wa mahame relatiwa zewa hatu Mwenyezi Mungu wa rehemu de mtukufu ya presente Komoro Nations Unies mzee wa hatu Salim Hamid Mwenyezi Mungu msamihi nane waziri wa hatu wahe sante yapange parti inu bwana Nasir wa Muhammad Lad nane mjisatengweni rakana evanu manyanyasi Sirajo Muhammad Hussein waondo wandu kao riwalata uharimwa corona inu Mwenyezi Mungu jo wasamihi yalisamihi ya warehemu ya walazivajema manandu wa wano watwani waheba vyatu inu wandu wa wania yensi yatu inu wandu wafanya zema zinji uharimwa idaula yatu inu ezilio uharimwa yensi wanu kabati ndongoyo zitona mpaka au zitona avantage na inconvénient e corona kula ngwafo hapo sha ngaba avantage wandu ayundraho wasaya deni mruilwa yekaze masikatura mbu na sandura kuhemanyo rekaza mdukaturona kawala kuhemanyo zenugwezo pia wala haina rongozi so hana avantage hazo rihane inconvénient rika utaha elezoa komorukaya mheshimiwa Azali Asmani harige daula yinu hata 2024 wajibi wao nena mnayabalia ya daula yinu isa hafanya zinji warzikubalio siwa mahame nanu wambanku nani kumurikamili hafanya ze detay nga jodo huja harma jorunga bani shakar na bazinji sangar joka el maarufu wakati lo inu itilemba abantu pyango azijuwao ani msozoni mbabi mje mungana isa tono babiri yezivani yezi yosko sende nzuani ichilo tsembe hoy pare hiyo bahiri pasha helicopter kwenda hatara sulo bale pare andisaka nda tsembe shake jani so bahanu wandu lazima uone abaha ye daula ya Komori wazo ziraru ihoma la hushashi kama amande imana wakatunga humoja banu denzalo nyola bahani ojaba yabo kwezi monsieur le directeur de cabinet
ngarishukuru yawe daula ya Komoro namna endao ngashukuru yao yatendelwa ni mheshimiwa Azali Asumani ngarikomda mneo zenugweka ozijiri waharimwensi yolaya ususu andasiwana aunda siwandu wahe nafambaya hokaya mwana hatu rimwanzao mwana watwania mstahamilifu yadungane raisi wa daula yandeha panyanungwe kawo kajaparo rendeha uharimwe Komoro nano wandu wakamholenga nuida wamholema jayanku wambiokaya wandu wanabihanya mle shawadu wazele virishimiki kwa jaka niyo si wandu wenya kwa ambazi nungozila karja zishukuria na namzao nyondo he serikali zinungozila sizibe nafasi maana ensiyaha tusonrazalo zone 60 Ruyundu na sheo Ruyundu na adabu Ruyundu na mastehi haina mnuweka na yezi hetimizi haruha yabo hausalamu haina mndu yeustehi manyanya ulona yezi yeutine yezi hastehilo nasi ngarambi yao wanyanyasi wapanzano ngozila ukasiwanule mbila Azali Asumani rihimi nasinga rijomra mhimilia rimhimi la leo rimhimi la jana ngarjo mhimi la mau riwambi okaya ubane konfiansi yatu iliyo loba Azali Asumani nasinga rijwa ka President Azali ngarimjua woka ihamba yurenda yekiasia hahe ngarimjua we marifalo nayo ukaya owandua kazwe madati henu si kwanzao ngari aminio ukaya mheshimiwa wa hatu ikedi mjua wo kanau kana mronko deni yarengani kemdu yambise iso wazifanya katirilo nuwa unu ngwa wazijumbani ngwa tungolila. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yum, say, Marocain. Ndilo kisha barika nyingibano fursa ya kuongea shawena mzima dao atujaurenge mikro hii shawani wakili ukaya ndenge fursa hiyo aninti shangaye kama ni na torneo anyadi sajana arongo sidami ndio tulosha baka leo ngamnongo shukuria tibesha marahaba lati fahari wajao kama no jatu mtuhu mjuu kanu nimumbeni nimjua Abdullah Majumbefu abige ufahada nikiwa bona jomtini haizo ishatungeza ritourneo zama za kisiasa za shangiriye ya mheshimiwa Azali Asumani ukaya zambo abantu tunawzirejei darando haruma sherehi yahe umondosoni wa heyezi yuka waida
ni saya ondoka za nga usoni watoto dobima kaza mbokaya wanrukwa onese maendeleo pesa engeza wanduone sema maendeleo pesa bunguza aka haina usiku mtu engeza netuka mtu zara mwana mzima haina usiku mwana mzima wala haengeza kama mtu hawale sawa noziwa amenge ko bimiseze ngezao sidazila za sijao shade zabi ile bila ibara kazangao hindi shefo ndao Mwenyezi Mungu ile uju bila ngamjwe fasiri yabo dukayarika na mpezo wa mato barnamaji ngao za upua wa zamana wazingaro zamana hizo na mndani kwa ifumbe naye yatekeleze alafu uja wakati wanatsanganya umondo ulauru dalili ya mafuna hindi mafuna ikibila yona darajana abombao bilan physique ni de la mona yo pare yo l'hôpital yo ni goli hakada ngabo e bilan immatériel yani de kao kamtsuo na matoni shamjana kamfano ukayaba e palu ngendo shashiha mo l'hôpital wati mona ufu hapalu abuyibunguza et matériel que qualitatif ndio kaya leo maisha yao maana damu yaengeza kaya pouvoir ya maisha yakaola kalonzi mangulo kalombili usiku oyengeza wana ukaleo wando horoze baki ngwa winji abodar gamu somo yengeza maisha yao ndo hazia wa serikali ndono basauha bango libo wena moza tangwa kwa vas chezo rumia wodo tuwa ile bilan qualitatif ngaba yararu bedo mahara kanza njeni walisema kwa kusushia bilan moral dumbi adam namna uelewa maendeleo yao namna warengawa maendeleo yao le bilan moral mtona hamana yao akaye juka ukamshinji irikibishe zabira kana si haruma mbungano asarmati dawla yakati yeze kawaida zahaji kana isusia hata hela mndana elfukula anaenda upande wae bilan moral lukaya hani alfanya uzinza hata shoti pia kana mndana ngefuvu na mbato ifikira ajaji fakari mawu na hiyo za alama za hayo sasa rjahu la shauri yao niti huruna moshi na mzee wangu mahunu mbili bakaya wandu kwa rende raha tujafikiri na wandu kwa fikiri ikawa tuko taonana abage na dinadi ya uonana duko tungeza wandu wafikiri wazalisa fikira zinji yo katulando janji ya harma mwendo abage leo rijaha yabo kazanga urija ikidawla rais ngujuhamba hojumli fo dawla shasisi ra shangiria umudo soni yani meuza activite za dawla na kama tunangele fumvula haki hao zamba bantu ngabo izinji za wakati wade abingiro nukakari ruzunguliye rona neno wandu chahana mzima ndanyi bantu wozo mana wadahu wozo mana wamraya wozo mana wamji abungi sawa ngiri karona na alwesta jamarusi abule hona na nyama hame kamiliba akani nyinyi mlo bantu hena suranzi mabantu yonge representer on wenji hulimu yarumwe hama hame oshashi abenge sikaudo rashangiria talati mule ori julize maranja karibu nao t-shirt kama kana dhamana fulani t-shirt inashira ya baha limana kadani kibishababu ka intibano al mashawir fulani
shaka mkonzi chama wawambikao wafikirio wazima wasi saidiao yezi wazima wairongole jinike fursa hiyo liberilie sharizino gafu badili fikira range fikira ritange usiku rasmi yo mwezi 26 wa mwezi huu yo hera isa haidabla hapo lazima watu yao nende fongola hatu mara hiyo yende maana ikao nazunguli hapo ri aferisha wala mara hiyo hadisi nao akawa umuhimu wa ukazana kwa zinzendele na kwa tuwa shia amani nika riashia amani awenge fasirio kaya ngabo hifadhi nika ngabo hifadhi awenge mndela nayo siuha tete taburzi shia leo tete zongo kao na muri bire rekulinzia zaji jadidisha au kaya eke amani ngiyo ya hifadhi ngiyo ndio bunde nafasi yahe ya uruha hendana kujabati na tabu abo kamati tajiri amanu abo henis bakio zijao natuka ha amani hamwiso henis anru onana ni mdoto bezahe babi shabala hunifanya jaba ile heli ndio wakati si wanadamu wasudofurana shaya mwa ukaya kama kwa furanao warutu sasa wa Tanzania abanga sina ruzunguli yao abani mahalaika hao wafanya mavumwelo abana kusudie na njia harumao jadidisha mka watu wazima repunguza umani repunguza nyitungu ile kitungu za amani ni ndonga ile fuvulahi haramule bafulahi harume familia yake yongi mbongoni mweze bila morali la yote sasa ndio kusamananya ile shi dunia ile shi dini sasa ndio halmashauri aongozi ndio ndio harumwa umji wambi au luso wahi amahame amge fursa ya hanyu abori jadi nikeni dispositions za hatu sonti pia sio ezini wanrashangilia isi sio ma madani nkendasi izo hamba babu sikiza hatu sonti pia ili rejue lunganero ndo aruma maendeleo ya hensinu rejue heni mahadir do fanyao mjumliso hezenga oripo au autumaini kabana 2024 zinjinga zola yo masoni shida zinjinga zo kazi hunusu jawabu na Mwenyezi Mungu wadorongo wa makati ya jao ni horenda au ka heni malarenda yangu alabao ngosha na mjoka ya mabango ya kirezo sosio ya bungi hamandu woti piongoka dunia piangyo bana wengi hopande huo kati shirita ndo muktasar kwa hizo na wakili wa noa namba kwa hena nzima dami ilitoro mula haiban bungi kama pele mnapoto wangu ya namna yangu ya urongoa shani za janjemazo za hatu sonzi pia kwa tukalimiwa nama. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wazira harja kabisa mheshimiwa shando honi sokaya ya sinemera wahele jarala bisamhuli emera wahe Imam Siru tukufu Salim Hassan hawasili komiseri wahe sha kangoni hunu bawengere kanjari wanacheza imajizo ya kaza refu kuhamare tengolino wanatoka nje muvasi jumla hapa ndo tumpara imbaba ulozo mnyeshulinu tukufu secretary national wa parti serse ya je ya nike za ethics watukufu wa jamalifu mahudhurio vanvan leo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Andani ngandango fursa hii ni beshele depute wa hatu sontipi ya marhaba hejiti hadiyafanya hususwa ulekezali dahula hahedinu yari karibi sevana zeno kuwafanya leo zilingana nawe na zilingana ubeshelo marhaba kadda utsungu wa bure ritsungu wa ndo izo nafanya akafunga lazima mwambie mtu mshaho marhaba
akanjo kale tengo ilunga jato javanu la jiro halenda zalo basi shan fikiri kale tengo linu lilekezi wa karamu na hudumu dae zilingana naye zeno njema yazifanya Hongo mwambie ukana rimtoso nanga jo rejei ritena rejei ya bililo kana keri rudonana kwa nomu nano inakati ani d'ailleurs yo chefu hatu uzambali ya président Zali que la réflexion est toujours très importante inakati wandu wakanti wafikiri waonana otsola wana fikira njema wala wana nasamaha wala hana fikira za umani wandu waka harumanzi ya njema na banu ngabo mndu ya hamba ukana ye communication ye resolve 90% des conflits inakatulo na rongo weche watuzamba mwana nyuho na ilanzi ya mhusuni wa ili zetokana umani sheka utende kumwambia baike kasi d'accord baike kana umani winji sha otsopuha ulejea wandu washindi wapanga onzi abongo muona no unu inurongo njema halisi Mwenyezi Mungu arijaila ringe jitihadi doshinda regonana au kasi wanadamu kabati utuvurana na mwananya kabati ututambisha mwananya kabati utufanya poto shena katirjo wonana barijao harmasulu abonge swandra onana abantu sido wandu rushangiri yawo ezi alimamu azali si serse basi chasuti pia ngasivana emuvansi ndio vanu emamera ngo vanu ngabo hatu atso hatu ema prefet ngo vanu ngabo serse no atso serse ema chef du village ngo vanu ema vamana heze parti ngo vanu na unu wanaramudia na vanu ndo mdungano radungana na sinani auka mungodi mwezenu mkuza chef wa hatu eu swami eu tsanganya patu Mwenyezi Mungu narija ile siserse rido swamihi na utsanganya ezinu sindo wenyo la irenga sinda umadoni cha Mwenyezi Mungu ajaili ari tsambaza rini kwa ronsi pia ngasinda sina uwazi abonge yulo fuvuku ra lazimu la elewa kana karnaushi ndarenda siche batino wananyasi abonge ali hadiso zamba bala sha zamba filosofi ondo kwa jaelewa shama mitsa ndatielewa ukanarija munu mbeni au kasalimani unomnda mbeni zinde zenyumba za mbeni lizulukuni rija harmu ya mahame abonge rika ujarambe ukana narifundishie rodi waze zabira Gwanga le retrovisori ya hele gari usoni barifanya mahaminji ya mvurano abore la tazinji ya baba sainu hena mnara kazarenda o nena mno wa komori wafikiri huu na rende harma emergence ya 2030 abongeye hena mkomori ngene fursa yahe ya upanga shenki au shahe ya utoa zifikira zahe ya hudumu wahe ili maudu wa komori wajua mnikom aminifu waendese inti inutititi niwa huu baikesi wambajiri so wambakana siru wadzatu wa inga zija shenye muhundu bahati mrumensi inu batu sisiri kubali kaimri rume rika harumaze amriza hanyu mkahambari lala mkahambari juha mkahambana ritanganye bonti pia rundensi mkahambaze tabuza henti zo hatuna nyi zenjema za henti zo hatunda sina nyi abongeye nariyelewe lijweka amani nurungu mkwimu Yeulo na fikira anzo atanganye ndenasi. Nuru ala nuru si ujwa hurega mtu.
Sujo renga mndu zonda abusu renga mndu ngasi na gouvernement 15 membres ngasi wararu waserse tishendabo kartina gouverneur e kamro ka ujara ngari hizo mbali aboda waona hizo rakafanya si hwanyi sanro chefu watu na imani hatu roho mswa yujo kwa swami habana mnje baba nuka bana umani usona mwiso abonge hena vi adunga na harmanzia tambiha hauyena yafikiri birakanizo shekaleo haja hambakana ngabe tayari rujohanza tsanganyiheri wa hensi ngadomrenga hina mna lazimu lundetsi la sinaye ekao no kana izo rifanya ungizombi incident ya radungana nindi afanya mande namna raka harmo opposition raka usteho wakabo ratuka ubapare ratuka udisamini ratuka ufabwe rijihulumu ba miezi mudogo mndu yezi mbese mjomba au yake kamba wende namna inchi ya kauja wende besa ajira kwa ibala ujabana kaujari makada kaujari mwambieni kana rifanya pare kada kaujari mwambieni kari wahali koli kada kaujari mwambieni kanga sina mwenje izo komori mwajwe izo rafanya tizamba juzi kada ngari yekaya mahamidi antumba ya mami sindu wandu kana serikali rashinda la wabanu ralibe mizi ya lazimu iliwa batikana ruzu nationalita uruzubwe shande mapesa hamibu wa komori daula renga ralibo wangu awoga wati mdulu na msoma ujorininka cha hizo ra Johanza zefikira hizo wandu wajarangari bwa komori wa ilewa imana rashinda lobanu rahima banu rashangiria lebwe duwa komori wontipia waona kalima mazali hafali kinzi ya njema waona kana oimlezi waubala wandu waona ke au amini izo yafanyao waonekana harumo walio na rishangirewo ibadolo na bahati ya ushinda ripwengao abuge mimi anifikiri ukana muhimu de amani amani tinabanga tutosambanga lazima rike amani lazimu mwanama utsiarumwe ezi ya nstehi jena mnaka lazimu ni mstehi jafunguni ni mbulia fanyele bunjilio ya mbezu anzao ya juhandi zahe batina ukati mriu batina ukati mfulabwe batina ukana tamba wetijawu sha mila ya hatu nezitabia za hatu zambari stehilane baike nsi armaze fikra za abonge lazimu nzifanya jenamde kasi jambeni nsifulale nejatangani nsirelwa uwu nejamsirini nsirelwa uwu baizo tindongo za lungana ne mila ya hatu ne hulka hatu ne sitabia za hatu ekasi kaya aboriwewa na risanganyihe rinalishetwani rikebwazima risteyo wandu walazimu waribadi yode message la kaujaniyo banileo kabati mndu sumana na mndu kabati mndu vurano na mndu sheka kosi wandu wazima doma natandi nensi nuya hatu kuna uruma kakabati amani nsina uruma kakabati amani yawe ntika zongo tari red basi abonge lazimu ulizifanya zenu na misi yomtsani radhi yondu rajabano rakubali rabilawa alimamu wazani amani inu de richesse loni obonsi juhatu na ribirilie litukubali provocation litukubali wala ribeha arumako do igortota harende ekari mono kuzifanya rimpana ba abumana tijabu utiminye pare utindeye indafanye parti uparuwandu ambeze fikra za hao ba magudundo ujovotiwa ukihamadani abogenge lazimu amaninu ritineke nafasi na rike magardia sontipia mbujo kufanya hila na mabati ifanye ikaya haraya na rijuse majeshi rimwajuze riwambie waje abogenge zote zenungora kaubalar jebanu kana di amani ya hensi nikiaubalar jebanu jerimambie ni kera isi ya hatu
uraisi ko eutolere euswamihi tene uswamihindo atu aroga wa mwe euswamihi abongeye ena uzuka uona kana ngela zimu njaruma enzia ya bulekezensi ngasila sinayo abongeye choni zerongora kabala kujabalo jejere mwambieni ukatsaina Mwenyezi Mungu narijailie o wade unu urohe haraka rifanye mashawiri ena malani rindao rikazeze mask za hatu zerongwe madoktori waramba rizifanye rifanye vaccination ikaisaicha bando rutomunda funfu ya kuchongesa ribule mashuhudi ya hatu richongese akiba hatu edenziani. Assalamu alaikum warahmatullahi besi ngadungao ibarnamaji hena mnekondo ya pangiha wenge wempange shughulini ya sekretaria nationali waonesa ukaya baada ya secretaire nationali ya jurongoa shando ukaya wake contribution ya he public ikawa waili wandwaili sha henamna ministra bara letengweli wafikia na ukaya ngarendo harme kalmati shukra alafu baada ya yabo ritu mtukufu mwanzishi jumla wa parti ya hatu parti siasa mtukufu dhamana wa hile jumla rais mtukufu dhamana wa hifadhi ya agensi ya hatu au kazi sifa zozo ntingizo wa harumaizi ubinadamu hao mtukufu Sufu Mohamed Ali mtukufu makamu rais au nambe watukufu makamu rais wa hii assembly wakaya makamu rais wa vili ngevanu mwanamsha watu honorable deputy ikangejoka kairi ya juwango mwone bajuzi la wanwa kaya ibala banda bado governor mwanamshe ibala mwanamshe tinani kaza maana kuu abangengo vanu wakaya conseiller Ali Mohamed ambabandu bahiyabila moral nongeka zoka zibone ha pareni au kodeni chazo fangishiha zibadilinti mongoni mizo ndayizo daraja mkuu ya mwanamshe mkomora ringao watukufu madepite mliovani watukufu maprefe mtukufu secretaire general wa guvernora watukufu mamer mtukufu vice president mzamani wa assemblée mtukufu waziri mzamani Yahya Mohamed Ilyasa conseiller mwanama wa nimisavanu mtukufu waziri mzamani Mohamed Shakter al-Badawi ikawo watukufunga mjoro nondo ukaye madana ni kwa vanu inuti madamri ya kanti shirishinu shainu mada himsa shiwe sha holiho ikamuhimu wanruwa tartibishe ya protokoli asibabu huu mtukufu secretary general ndi yatsaha ya jajulize madhamano wa hibavu ezilio ilio hashirishe nizo kagardora fanya waonoka wange bidie kika harambia babu jawabu awange ka haki wanruwa ekilibre protokoli waonoka we jawabu nzimandao ulo makamu ya wazir de jojua ujibu de jobu wajum muhimisa ya jibu ya mwananyao secretary general shawa katumba jine joke tosho baada mtukufu ya parti hatu arongo awange watukufu kwez hajela min ngayabo de libya lahahe kalmati shukra ya hao ikawa jahundo jine kwa jambika wa jamaa me nani mashababi wote pia madhamana kwa simu ringa yabo fundi hatu wananya ngobano wanawahi mimi pia ngobano nano watu vanu hauka kwa jazi jua au waudhuriha waongo vanu waziri mzamani Ahmad Mbaye bwana ngevanu fundi mwananya secretary general Majida Mabruku ngovanu deputy Stiloni wananya ngovanu wote pia wananyasi wa hiya mahameni mkuu washangireo yezi ya mheshimiwa Zalo Uthman ngovanu ilimtoshie na ukaya ingepasa bake futu la hiya mahame lijoka ngilevanu abaha sababu usonti pia basi bingoni mwezi ya mheshimiwa Azali Uthman yo hakir mbeniza mwabisazi ngamituzangu mjaru ya mahamene mbanku leo tumwambia nuke ya mahamene mbanku ngiyo harumai dunia na mtuwezo onde dunia babo filosofi juzi ya kaurongowa yambaho kari interneti nikawo mrongowo owanruo tipi
hata ba wala ko pasodi shiliwa kwa tushiliwa abangia mama ne mbankungi haruma ya dunia Facebook hanjia ndungu soko hahe wayeche harenge hafanya video ambaye komori haraye komori sislam rulo wayecho tilambambu tuna mdunga ngoni abangia abo tuka video abardo jwa hokaya ekengeje ya mahamene mbanku wana wahia mahamene mbanku pia ngovan nanu watoban kwa japaro fangarongo nyibungufu hakawa sito kanda sina wa harumaze siasa jana rika bazima leo rika mbali na bali washauri juhundu wa kwa dofanga ngo yibungufu shaba swati panga sima fikini ya Facebook changu johanza runde maana interneti amande hali dina yonti pia wajunda sharu mwambe nukaya mshimiwa secretary general washimiwa majisayes washimiwa wenyezi rumbe nukaya ya mahamane mwanku ngwa wona ngwa yenshiyo yeni njema ya muhadaula ne Komorian Ranzoma ndoni mndangazezi zahe hata mpaka darasa katsembano ngo nzima yafanyavo ikaka tutuifanya hapo ya kaidensi ya hahe na ikatuifanyilia mru shangu fanyo ho watoni wa hahe gufanya Mwenyezi Mungu Jalla wala ya jemu hisabu Mungu nikao watekeleza hamusinadu watoni wa hapo wamami ngwaziramu wa na singa zishukuri yao na singa shangiri yao na singa tuhima mihono iliza ngo zino zikeza kweli haukaya ngarjua unondo engewe mdu uri hadaya balisana ngo kanyangu abarlo waziri le worju kango ro piore ne mafonctionnaire jo wasa yabo wazifanya waje wazingama nyensi leo shani densi ya hatu karna jo fanya hali hiyo lazima rufanye uadilifu lazima roneza pasari fanya lazima zafanya leo rifanya leo ezo fanya maudu fanya maudu shahena rifanyao hefe danku ya hekomoro na wakomoro abangere ni hiyo yanzia hiyo imwa dolari tengea ngasi jingoni mwahe ngasi bavuni mwahe ngari johi saidia hena namna yonti pia saidia ile tabiri na yoyo tabiri shayo tabiri ikanga fanywa kifilosofia yo hamba ambition yo hamba rêve yo hamba dessin grand dessin e mwahe dawla ni ke Komoro karna kasi Mungu nwaro tukairejeza jingoni shao hanza Mwenyezi Mungu hena joka hanza amani ujoja Komoro shangu joja Mohamed na yihonde hawinji Kenjo kahanza raha, nijoja Komori, nangu joja mahame ihure hawinji. Yejo kahanza msomona, na nijo kahanza hazi. Haukasa singa mwanao, ngasina bahari liyo inji, neto shampo shema. Ngasina mahu ilo inji, na dima inji. Ngasina mashababi wenji mafanya hazi. Ngasina wanasijana wenji wasuma hamazifanzanti pia. Abange ondo mtangu wa hiya mahame, uharume emergensi ya habilioni muwahe daula, ya mahame ngwa jurwaya, wanadamu, zemali, enia, hisina rongo yonti pia, na ye Komori ndilusoni, ubadu regabili. Haukari kinaya na ukaya. Tarehianti, yofanyi wali mabeya abonge abaronda wakati raunda hawasu haukazi ngajona mabeya ya saya raunda lideri watarehi lazima lishangire sonti pia ilirike sindele beya lingoni mwimu wa daula mshima za Uthmani ikesindele beya rende 70 nusoni rimakinisho na hatu rutulizo orazao malahoni wasome waneshibanu watembee harumudini warejei jihali kawe wananya wale harumaze sirani wazifanyao wakinaneti hao walifahario niyo abonge mshima secretary general waheshimiwa majisayezi waheshimiwa wenyezi ya mahami wa dimisarano makadro ya manotable ya mashababi once lodi ngoni mwa daula ngesheni marhaba ya ukanati kele wabahi hina siku mjo kaanza mfanye fikira jo fuzu na mja mahame bawandi hekao wangu wala fikira ile assalamu alaykum waziri msaidie akamlazima akivanu shamuli hana udhuri uziro donc anamba kange vanu hero na president de l'assemblée na president de l'assemblée marhaba mingi mashallah kwezi hamwiso utumwengizi kama na shiungo abenge hawakala wa depute hajotaha letengolilo vanu litalazuzumbavi hodahoni hahe au namba maji abenge abasainu ngarjo henda hahishma na utukufu rendera renge maji ayo. Assalamu alaykum.